Mbifurije igicamunsi cyiza rero kubakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe hano kuri Mutarama TV. Reka twizere ko buri wese akomeje kugira icyumweru cyiza, twizere ko buri wese akomeje gusoza weekend nziza. Hanyuma turi ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru tariki ya 13 kwezi no kwa karindwi umwaka wa 2025 munyemerere turebere hamwe amakuru agezweho, ariko mbere ya byose mubanze mutubwire uko mumerewe ndetse nuko igicamunsi cyo kuri iki cyumweru gikomeje kubagendekera. Natwe tumeze neza, mwebwe mumeze mute aho muherereye? Hanyuma rero munyemerere rwose mbagezeho amakuru agezweho muri kano kanya, amakuru akomeje kugenda agaragara ku kibuga cy'imirwano ndetse n'ayandi akomeje kugenda avugwa muri kano kanya. Muranyemerera mere ku makuru akomeje kugenda turuka hano muri Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo cyane cyane harimo n'ingabo z'u Burundi basanzwe bafatanya mu gucunga ibice byano muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse rwose amakuru ahari y'ibanga dukesha amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi FDNB yemeza yuko nabo bari gutegura operation zo kugira ngo babashe kuba bakwigarurira ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye birimo nka Goma ndetse na Bukavu byamaze kwigarurwa n'izi nyeshyamba basanzwe bahanganya. Bamaze gutangaza mu kanya yuko bakomeje kwamagana ibikorwa bya gisirikare by'uyu mutwe bikomeje kugenda bisatira ibice bigendanye na Uvira. Nyuma yuko hano muri Uvira rero hamaze iminsi havugwa ibigendanye no kuba haba hari gusatirirwa mu buryo budasanzwe, ariko ku rundi ruhande izi ngabo nazo zikaba zikomeje kugira amajanja ibice birimo ibigenzurwa cyane cyane n'izi nyeshyamba nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Kugeza ubu rero bimwe mu bikomeje kugenda bitugera cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa ku ruhande rw'ingabo z'abarundi baherereye muri Kivu y'Amajyepfo muri Uvira, bongeye gushimangira ndetse no gutangaza neza yuko byanze bikunze ngo uyu mujyi wa Uvira ukaba n'umujyi wa kabiri mu mijyi ikomeye cyane cyangwa se mu mijyi minini cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko ngo utazigera ufatwa byanze bikunze. Umwe mu basirikare b'u Burundi yongeye gushimangira agira ati mutekereze igihe ingabo z'uyu mutwe zagira hano muri Kivu y'Amajyepfo bagerageje gushaka uburyo bakwigarurira uyu mujyi wa Uvira ariko byaranze. Yongeye gushimangira ati ingabo z'u Burundi zirakomeye, by'umwihariko ingabo zo kwa Ntare Rushatsi zirakomeye kandi nta muntu n'umwe ushobora kuba wazihagarika. Yagize ati vuba ahubwo turaza gukora iyindi operation ikomeye cyane, birasa naho ari gasopo ikomeye cyane. Iyi gasopo kandi itanzwe nyuma y'uko mu minsi mike ishize uyu mutwe by'umwihariko wakomeje kugerageza kuzana abasirikare benshi muri bino bice, mu gihe nyamara hakomeje gushakishwa uburyo hagaragara amahoro n'ituze ndetse n'ibiganiro uburyo bishobora kuba byashyirwa mu bikorwa cyangwa se ibiganiro uburyo bishobora kuba by'umwihariko byamera neza cyane. Amakuru yandi akomeje kugenda tugera rero muri kano kanya akaba akomeza gushimangira anagaragaza neza yuko ubuyobozi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo binyuze kuri Minisitiri w'Itumanaho ndetse n'itangazamakuru Bwana Patrick Muyaya aherutse gushimangira ndetse no gutangaza neza yuko hari ibyago byinshi by'uko iyi Uvira ishobora kuba yafatwa. Ariko kandi turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa cyane cyane ku ntambara ikomeje guhuza Israel ndetse n'Hamas hano mu ntara ya Gaza mu gihugu cya Palestine. Uyu mutwe wa Hamas ukaba ukomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Reka mwese mbifurize ibihe byiza, mbifurize igicamunsi cyiza kuba bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu buryo bugiye bitandukanye. Niba ari ubwa mbere ugeze hano wari usanzwe dukurikira ku Karabo TV, reka nkubwire ngo kanda subscribe rwose kugira ngo ubashe kuzajya ukomeza kudukurikira, ubashe kuzajya ubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Hanyuma kandi by'umwihariko niba ari ubwa mbere nyine ugeze hano, fungura kunzogera, tanga igitekerezo kandi like ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Nyemerera kandi ngusuhuza dukurikiye uri mu Burundi, uri mu gisagara cya Bujumbura, uri Gitega, uri Bururi, uri Mwaro, uri mu Kayanza, uri mu Cibitoke, uri mu bindi bice bimwe na bimwe bitandukanye, uri nk'Igitega ku mugwa mukuru wa politike n'ahandi hose mu bisagara n'imicungararo imwe n'imwe. Mwese ndabifuriza kumererwa neza, ndabifuriza umunsi w'Imana mwiza, ndabifuriza canga indwi nziza. Abariko kandi baradukurikirana batwumviriza bari mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'andi mwese reka tubifurize kumererwa neza. Abari mu bindi bice bigiye bitandukanye bari bugota amasi mu bihugu bizakure mbifurije kumererwa neza. Nkubwira ngo niba utameze neza komera kandi wihangane, nkubwira ngo rwose uyu mwanya n'ibintu bitameze neza ejo birahinduka bikaba byagenda neza cyane. Nyemerera rero turebere hamwe amakuru agezweho muri kano kanya, nyemerera turebere hamwe rero n'ubundi ibikomeje kugenda
bivugwa muri kano kanya cyangwa se muri ano masaha. Mu minsi ishize nibwo rero ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze guhishura yuko uyu mutwe basanzwe bahanganye waba ukomeje gusatira ibice bisanzwe bigenzurwa n'izi ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi byatumye rero umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru Bwana Patrick Muyaya by'umwihariko agerageza gushimangira yuko uyu mutwe waba ukomeje gushaka gusatira gufata uyu mujyi. Icyakora ku rundi ruhande amasoko yacu ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko bitewe n'uburyo ingabo z'u Burundi zaba ziri maso ndetse ziteguye gukora ibishoboka byose, biragoye yuko ari uwazica muri humye, kuko izi ngabo z'u Burundi zishimangira ko zaje gushaka amahoro n'ituze. Ubu tuvugana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherutse gushinza izi ngabo by'umwihariko ziri umutwe gushaka kwambura FARDC bice igenzura by'umwihariko birimo nka Uvira, nubwo impande zombi ziri mu biganiro i Doha mu gihugu cya Katari. Ibiganiro bya leta ya Kinshasa n'uyu mutwe rero byongeye gusubirana imbaraga nyuma y'amasezerano y'amahoro yasinywe i Washington DC hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ateganya ko kandi ishyirwa mu bikorwa ryayo rizanashingira ku masezerano azasinyirwa i Doha hagati y'izi mpande zombi. Minisitiri w'ingabo n'abarwanyi by'umwihariko bahoze ku rugamba Guy Kabombo by'umwihariko yavuze ko ibikorwa bya gisirikare bigikomeje muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo mu rwego rwo kwirinda ibyago by'uko bashobora kuba batakaza ibindi bice byose byiganjemo ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inyandiko y'ibyavugiwe kandi mu nama ya minisitiri yo muri RDC yo ku itariki ya 11 Nyakanga 2025 igaragaza ko iki gihugu gishyize imbere n'ubundi gushinza uyu mutwe gushaka gukomeza kwigarurira ibice biri mu maboko y'ingabo za leta birimo n'uyu mujyi wa Uvira. Iti muri Kivu y'Amajyepfo ibitero by'umwanzi byariyongereye rwose mu bice byinshi. Witegereje neza ubona yuko bafite umugambi wo kwigarurira ibice bibiri by'umwihariko cyane ibice biri no mu maboko ya FARDC by'umwihariko nk'iki gice cya Uvira. Mu minsi mike yashize kandi AFC nayo yari yumvikanye ishinza ingabo za RDC kujyana intwaro ziremereye cyane ndetse n'ingabo nyinshi cyane mu bice bitandukanye bagamije kugaba ibitero mu bice bituwemo n'abaturage birindwa n'uyu mutwe. Icyakora ku rundi ruhande uyu mutwe inshuro nyinshi wabona gusumbirijwe wakomezaga kugenda ushimangira ndetse unashinze ingabo za leta ko zaba zirimo kugerageza gushaka gutera ibice bisanzwe bigenzurwa n'uyu mutwe ariko kandi binatuwemo n'abaturage. Hagati kandi impande zombi zishinzanya ibikorwa by'ubushotoranyi mu gihe intumwa zazo zageze i Doha ahagomba rero gukomeza ibiganiro bishobora gusiga hasinywe amasezerano hagati ya leta. Bivuga yuko kandi ari ibiganiro bikomeje kugenda bigaragaramo igitutu gikomeye cyane cya Perezida Donald Trump cyangwa se cya Amerika ndetse na Katari, ku buryo byifuzwa yuko impande zombi zigikomeje kugerageza ko bazakumvikana kuri ibi biganiro. Icyakora bivuga ko impande zombi ibyifuzo byazo bigikomeje kugorana mu rwego rwo kugira ngo buri ruhande rubashe kuba rwakumva urundi. Ibi twabivuzeho turakomeza no kugenda tubigarukaho, ariko kandi nyuma y'amakuru yamaze kugenda ashyirwa ahagaragara ubu tuvugana uruhande rw'ingabo z'u Burundi zikorera muri Kivu y'Amajyepfo bamaze gutanga ubutumwa bukomeye cyane. Bagize bati twongeye gushimangira ko umujyi wa Uvira, uyu mujyi usanzwe uhana imbibi n'igihugu cyacu cy'u Burundi, ukomeje kuba mu maboko yacu. Ingabo z'u Burundi FDNB ndetse zifatanyije n'ingabo za Kongo, ingabo ziyemeje gushaka amahoro ndetse no kugerageza gucunga umutekano. Turasaba yuko amahoro n'umutekano bikomeza kugaragara ndetse turanashaka yuko abaturage baturiye muri uyu mujyi n'ibindi bice byose tugenzura bakomeza gutuza. Turabwira kandi abaturage bahereye muri Uvira ku mipaka ihuza u Burundi na Kongo ndetse by'umwihariko n'abari mu gisagara cya Bujumbura yuko bagomba gutuza ndetse bagakora imirimo yabo nta rwikekwe. Ngiye gushimangira yuko ingabo z'u Burundi zarahiriye ndetse zanakoza mu operasiyo akomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye hano mu karere k'ibiyaga bigari hano ku butaka bwa Kongo, naho ngo biteguye gukomeza gukora ibishoboka byose. Bavuze yuko bagomba n'ubundi kwitangira icyo barahiriye mbere yuko binjira muri gahunda zo gucunga umutekano. Ariko kandi banatanze ubutumwa kuri uyu mutwe w'inyeshyamba, bavuga yuko mu gihe bagerageza cyangwa se bagahirahira kugerageza kugaba ibitero muri iki gice ko bashobora kuzahura n'ibibazo bikomeye cyane. Aha kandi umwe mu basirikare bo muri izi ngabo z'u Burundi FDN bukorera mu gisagara cya Uvira utifuje yuko imyidondoro yitangazwa ku mvo z'umutekano we yagize ati ubu ngubu turi n'abasirikare bakomeye cyane, dufite
ibikoresho byaba byifashishwa ku butaka ndetse n'ibyifashishwa mu kirere, ndetse kugeza amagingo aya ngaya nta kintu na gitoya cyo kudukanga, haba mu rwego rwo mu kirere ndetse no mu zindi mpande zose. Umutekano turawugenzura kandi mu buryo bwuzuye. Aha rero izi nyeshyamba ntabwo dushobora kuzitinya, ahubwo nizitegure kuzahura n'ibibazo bikomeye cyane mu gihe zitarekura ibice byose zamaze gufata. Amwe makuru akomeje kugenda agera nko ku biro ntaramakuru by'Abongereza Reuters avuga yuko nyuma y'uko abacanshi bo muri Blackwater bamaze gushika hano muri Uvira, kuko bikomeje kugaragara ubu noneho haba hari gutegurwa operasiyo izaza, ari operasiyo kirimbuzi izaza igasiga ikukumye cyangwa se ikubuye. Mu kinyarwanda cyiza bivuga ko bashaka kwisubiza ibice birimo nka Goma ndetse na Bukavu na Kamanyora n'ibindi bice by'ingenzi byose basanzwe n'ubundi bagenzura cyangwa se bigenzurwa n'izi nyeshyamba. Nubwo intumwa zimwe na zimwe kandi zikomeje kugenda zerekeza i Doha muri Qatar, ngira ngo inshuro nyinshi mwagiye mwumva umutwe wa 23 uvuga yuko ukomeje kugerageza kugogwa no kuba muri ibi biganiro, mu gihe bavuga yuko boherezayo cyane cyane aho ku ruhande rwa M23 avuga ko boherezayo abayobozi babo kandi bazwi, nyamara ngo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo ntabwo bigeze rwose ibiganiro babihereza imbaraga n'agaciro, kuko bagerageje koherezayo n'ubundi abayobozi batoya baciriritse, ku buryo nta muyobozi ukomeye cyane wigeze witabira ibi biganiro. Ariko kugeza bivugwa yuko muri ibi biganiro nabyo nyine hashaka kuzagaragaramo uhomba ndetse n'ubyungukiramo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nyuma y'ubutumwa rero ntacyo umutwe w'izi nyeshyamba ari watangaza, ariko turakomeza kugenda tubakurikirana hamwe byinshi mu bikomeje kugenda bivugwa. Hanyuma ibitaro bya Nasera biri mu bumanuko bwa Gaza bivuga ko abantu bashika kuri 24 biciwe iruhande y'ahatangirwa imfashanyo cyangwa se agafashanyo. Abanyepalestine bari muri icyo kibanza baravuga yuko abasirikare ba Isiraheli barashe mu gihe abantu bariko rero baragerageza kuronswa imfungurwa kuri uyu wa gatandatu uheze muri Nordwi turiko turasozera. Igisirikare ca Isiraheli IDF kiravuga yuko atabantu bakomeretse kizi bivuye nyine ku masasu carashe muri icyo kibanza, bitandukanye n'ibyo umutegetsi w'igisirikare ca Isiraheli yavuze ko arashwe amasasi yo kugabisha mu gushiragiza abantu. IDF kandi yabona bashobora n'ubundi kuyigegamira cyangwa se kuyibangamira. Ibivugwa n'impande zose ntibyashoboye n'ubundi guhinyuzwa ataho umuntu n'umwe yegamiye. Isiraheli ntiyemerera n'ubundi ibimenyesha makuru mpuzamakungu kwinjira muri Gaza, harimwo by'umwihariko n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye bisanzwe bizwi ku ruhando mpuzamakungu. Amasanamu twabashije kuba tworonka ku mugoroba wo kuwa gatandatu heze arerekana ibisa n'imifuko myinshi irimwe rero ibiziga mu kigo c'ibitaro bya Nasera, ikikujwe n'abaforoma nyine hamwe n'abantu bambaye impuzu zuzuye amaraso. Mu yindi video hari umugabo kandi avuga yuko abantu bari barindiriye imfashanyo, aho rero bategwa n'amasasu mu kiringo c'iminota 5. Umuganga rero muri Rusehabaniha yagirije igisirikare ca Isiraheli kwica atakinya nk'uko biboneka. Iyi video kandi nayo ntiturabasha kuba twigenzura mu buryo bwigenga ngo tumenye neza niba koko ibyo byobo, ariko itorokanyirizo kandi ry'amakuru rya Reuters ryavuze ko ryavuganye n'ababibonye, basiguye ko rero barashwe mu mutwe ndetse no mu gatuntu nk'uko biboneka. Hari inkuru ziza kandi ku munsi z'abantu bishwe n'amasasu ya Isiraheli mu gihe bari kurondora imfungurwa nk'uko biboneka. Isiraheli kandi yugaye inzira zose zicamo imfashanyo zijya mu ntara ya Gaza nk'uko byaba biboneka mu kwezi kwa gatatu, hanyuma mu nyuma rero isubira gutangura ibitero bya gisirikare ku mwari Hamas byaje kuranguza amezi 2 y'agahenge. Ivuga ko ishaka rero guhatira uwo mugwi witwaje ibigwanisho wa Palestine kurekura ingwate waba warafashe. Naho kandi ari imfashanyo nye yemerewe kuza irinjira mu mpera zo kwezi kwa Rusama no kwezi kwa gatanu, mu gihe hagabishwa ko rero nyine gutera ikigoyi haracari ibura ry'ibifungurwa co cimwe by'umwihariko n'imiti hamwe n'igitoro nk'uko biboneka. Igisata ca ONU gifasha impunzi z'abanyepalestine kivuga yuko hariho ibihumbi n'ibihumbi by'abana
abana bafise ingwara z'imirire mibi hirya no hino muri ako karere, kandi hakaba hari benshi bagenda batogwa izo ndwara buri munsi nk'uko biboneka. Hambavu yo kurekura kandi amakamyo ONU azanye imfashanyo kwinjira, Israel ndetse na Amerika barashyizeho ubundi buryo bwo gutanga imfashanyo burongowe na Gaza Humanitarian Foundation. Bavuga ko bashaka rero kubuza Hamas kwiba imfashanyo nk'uko biboneka. Ku munsi wa gatanu ibiro bya ONU bijejwe agateka kazina muntu byaravuze ko bimaze kumenya abantu bashika ku 798 bamaze kwicwa batondeye imfungurwa, harimo rero 615 bariciwe mu micengararo y'ibigo bya GHF bigenzurwa n'abajejwe umutekano n'abanyamerika bigenga, bikaba kandi biri mu turere tugenzurwa n'igisirikare ca Israel mu maruko ndetse no hagati muri Gaza. Ubundi bwicanyi bw'abantu 143 bwarabereye kandi hagufi y'ahantu haraca rero imfashanyo ya ONU hamwe n'izindi mfashanyo. Igisirikare ca Israel kandi kiravuga yuko cemera ko hariho nyine byashitse abasivile bakagirirwa nabi, kandi ko kiriko rero kirakora kugira ngo kigabanye imishamirano hagati y'abanyagihugu n'igisirikare ca Israel mu buryo rero bushoboka bwose. Kugeza ubu ngubu kandi uyu muryango wagiriza ONU gukoresha ibiharuro by'ububeshi kandi biyobya bivuye ku bushikiranganje bwa Hamas bujejwe amagara ndetse n'abantu. Mu ntango zo ku kwezi kandi wahoze akorera GHF yarabwiye BBC ko rero yiboneye abo bakorana barasa inshuro nyinshi ku Banyepalestine bashonje atakibazo na kimwe rero bari bateye GHF, kandi yaravuze yuko ivyo ngivyo ari ibinyoma. Israel yaratanguje kandi ibitero bya gisirikare muri Gaza mu kwihora ku gitero cyajabutse urubibe ca Hamas kwigenekerezo ry'indwi z'ukwezi kwa Gitugutu, ubwo n'ukwezi kw'icumi 2023 ciciwemo abantu bashika ku 1200, abandi 251 bagirwa ingwate n'uyu mutwe wa Hamas. N'imiburiburi abantu bashika ku 57 823 baramaze kwicirwa i Gaza kuva icyo gihe nyine kuri ayo magenekerezo twavuze ruguru, kuko bivugwa n'ubushikiranganje bwa Hamas bujejwe amagara ndetse n'abantu. Bashimire, tugaruke mu kanya ku bakomeje kugenda muradukurikira ndetse n'abariko baratwumviriza muri uno mwanya kuri Mutarama TV.